Pokoknya intinya gue pengen bilang, mohon maaf bagi yang belum gue jawab teleponnya, WhatsAppnya, DM-nya, lalala semuanya. Karena I know you all love me so much setelah gue cerita kalau gue tumor payudara. And after you heard about it, gue tuh hatinya sedih kalau ngeliat orang sedih karena gue. So, in this video, this is just gonna be a short live. Sambil gue, oh my gosh, oke, wait. Di sisa hari hidup yang gue milikin, kita nggak tahu ya. Gue nggak bilang gue bakal mati cepat, but we never know. Okay, that's the truth. Ini di kamar hotel aman kan ya, nggak ada tiba-tiba ada yang aneh-aneh bareng. Oke, siap. Kayak kemarin gue live di Bless Intuitive Musician, ada baju dalam yang harusnya tidak muncul, kelihatan tidak sengaja. Anyway, that's not the point. Ayo, serius. That's not the point. Itu di Bless Intuitive Musician sesekocak itu gue, sedodol itu. Tapi di Marshanda jangan dulu deh, kayak bahaya soalnya orang-orangnya beda. Kalau orang dia sadar. Back to the point. Gue mau menghabiskan sisa umur gue yang masih dikasih sampai detik ini aja, gue masih bernafas, alhamdulillah, wa syukurillah, lalalala. Oke. Karena ya gue mau menghabiskan sisa umur gue bukan karena, dengan helping you. Honestly I do. Bagi kalian yang percaya sama Caca, bagi kalian yang melihat journey-nya Caca, my journey in my life, gimana gue dari seorang yang punya mental illness, lost, experience bullying di SD, being the witness of, you know, my parents suffering ketika gue kecil. Ngomong-ngomong live-nya banyak banget ya, gue gak pernah live sebanyak ini yang nonton. Being the witness, bentar ya, gue duduknya yang bener dulu nih. There's a lot of energy. Okay. Karena kalau orang yang ngadain live itu, kita itu absorb, you know, kayak kalau lo Zoom rame-rame, ngerti kan, kayak lo duduk tapi you feel other people's presence walaupun cuma virtual. Okay, so kalau gue stretch, tandanya apa? Badan gue pegal. Okay, so I need to stretch. Alright. Dengan live ini, gue mau berdoa sama Yang Maha Kuasa.